Dobro večer, ja sam Laura Vujković, gledate Vojvođanski dnevnik, a na samom početku najvažnije vesti dana. U Novoj Crnji uhapšen je predsjednik opštine i još 5 osoba zbog davanja i primanja mita. Na današnji dan pre 12 godina srušen režim Slobodana Miloševića. Danas je u Beogradu u 81. godini preminuo Vojin Dimitrijević. Pre tačno 50 godina Beatlesi objavili svoj prvi singl Love Me Do. I sutra će nakon prohladnog jutra dnevna temperatura biti iznad proseka. Policija je uhapsila predsjednika opštine Nova Crnja Peru Milankova i suvlasnika preduzeća Metkom u Kikindi Ljubišu Kovačevića, potvrdio je direktor policije Milorad Veljović. Osim njih, uhapšeni su i vlasnik preduzeća Model 5 iz Beograda, ZP, građevinski inženjer MN, vlasnik preduzeća Transbis Komerci iz Zrenjanina, BV i vlasnik preduzeća DND Zaštite na radu iz Zrenjanina, NČ. Razlog mito. Oni su, kako je navedeno, uhapšeni sinoć prilikom primopredaje 200.000 dinara. Sumnja se da je firma Metkom, koja je obavljala većinu poslova na infrastrukturu u opštini Nova Crnja, te poslove dobijala na nameštenim tenderima. U Novoj Crnji o ovom događaju nerado se priča. Meštani uglavnom nisu bili raspoloženi za razgovor pred kamerama, ali su nam u nezvaničnom razgovoru rekli da svako treba da radi svoj posao, te da su o hapšenju saznali još tokom jutarnjih sati. Drugi su pak tvrdili da ništa nisu čuli o ovom događaju. Inače, Pera Milankov član je Demokratske stranke i ovo mu je drugi mandat na čelu Novocrnjanske opštine. U opštinskom odboru DS-a u ovom mestu rekli su nam da će svoj komentar dati kada budu imali konkretne i tačne informacije. U nezvaničnom razgovoru saznali smo i da je opštinska uprava danas nesmetano funkcionisala, te da su zaposleni uobičajeno obavljali svoje poslove. Policija Srbobrana podnela je krivične prijave protiv 4 osumnjičenih za krađu kukuruza i soje sa 14 parcela u 6 vojvođanskih opština, čime su stekli korist od oko 15 miliona dinara, saopšteno je iz policije. Uhapšen je Igor Š. iz Vrbasa, a prijave su podnete protiv Milana D. iz Temerina, Vladimira K. iz Bačkog Jarka i Danila B. iz Vrbasa. Oni su osumnjičeni da su obrali soju i kukuruz sa parcela u Srbobranu, Vrbasu, Temerinu, Čurugu, Žablju, Bačkoj Palanci i Malom Iđošu. Na današnji dan, pre 12 godina, mnogi građani Srbije imali su velika očekivanja. Promjena je od smene režima Slobodana Miloševića bilo, ali nedovoljno. Mišljenje je koje preovlađuje u ocenama političara i građana. Ako se izuzme prva godišnjica 5. oktobra, sve ostale liče jedna na drugu. Te 2001. još je postojala nada da će se politička i ekonomska tranzicija Srbije završiti brzo i uspešno. Danas te nade više nema. Promjene se dešavaju gore, mi dole uvijek ostanemo. Ne bi imao šta da kažem, jer niko nije bio smenjen, svi su isti ostali, znači promjene nema. Posle 12 godina, kako Srbija izgleda? Isto. Ništa se nije promenilo, ponovo se vraća sve na staro. Ukoliko težak ekonomski položaj prosječnog građanina Srbije uzmemo kao opšte mesto, onda se može reći da se ova godišnjica 5. oktobra razlikuje od ostalih u tome što je vlast sada u rukama Miloševićevih sledbenika i njegovih političkih saveznika. Veliki broj razočaranih, veliki broj poniženih, veliki broj obespravljenih, to je u suštini rezultat 12-godišnje politike u kojoj je dominantnu ulogu igrala Demokratska stranka, naš glavni konkurent. Ipak, ako se setimo kako je to izgledalo, napravljeni su ogromni koraci koji se odnose
čak i na standard življenja sa koje smo nezadovoljni, a da ne govorim na demokratske odnose, na ljudske slobode, na komunikaciju, na otvaranje ove zemlje. Prema tome, ja nisam zadovoljan, ali cenim napredak koji je ipak vidljiv za svakog objektivnog posmatrača. Vlado, naš teniser Novak Đoković vratio se u staru dobru formu. Jeste, i to raduje pred kraj godine i pred završni Masters. Pobedom nad Austrijancem Jirgenom Melcerom 6-1 i 6-2, Novak Đoković plasirao se u polufinale turnira u Pekingu, gde ga sutra u 13:30 čeka 29. reket sveta Nemac Florian Mayer. U četvrtfinalu turnira u Tokiju bolje od Janka Tipsarevića bio je Kanađanin Miloš Raonić 6-7, 6-2, 7-6. Žarko Petrović ostavio dubok trag u novosadskoj i srpskoj odbojci. Memorialni turnir koji nosi njegovo ime počeo danas utakmicama bugarskog Mareka i Budvanske rivijere i Vojvodine i Arisa. Pobede prvog dana međunarodnog memorialnog turnira Žarko Petrović ostvarili su grčki Aris i bugarski prvak države Marek. Iskustvo je presudilo da grčki tim triumfuje u susretu sa Vojvodinom. Dominantni u prva dva seta, bez većih poteškoća, rešili su gosti, dopustivši crveno-belima da im oduzmu 20, to jest 14 poena. Probuđeni poleni Nikole Salatića uspeli su da smanje vodstvo na 2-1, ali sigurnija završnica u četvrtom setu gostujućeg tima obezbedila im je pobedu. Neposredno pre njihovog susreta, član gradskog veća zadužen za sport i omladinu Predrag Svilar zvanično je otvorio ovogodišnji turnir. U prvom susretu dana tim iz Bugarske uspeo je da nadigra Budvansku rivijeru, ekipu koju od nedavno prevodi Siniša Rerić, doskorašnji trener mlađih kategorija Vojvodine. Konačni rezultat 3-1. Upravo gosti iz Budve rivali su domaćoj ekipi drugog dana turnira. Njihov duel počinje u 19 časova, a 2 sata pre toga zainteresovana publika može da prati utakmicu Aris Marek. Treći memorijal u čast Žarka Petrovića traje do nedelje. Fudbalska uzbuđenja tek nas očekuju iduće nedelje kada će mlada selekcija igrati sa Engleskom, a A reprezentacija sa Belgijom. U međuvremenu u nedelju na programu 8. kolo prvenstva Srbije. Zanimljivo će biti u Užicu, ali i Subotici. Vojvodina je uz Crvenu zvezdu jedina ekipa u Srbiji koju Sloboda još nije pobedila, računajući oba fronta, u prvenstvu i u takmičenju za kup. Na užički motiv više da tradiciju prekinu baš u meču koji sledi. Stiže odgovor iz baze Novosađana u Veterniku. Kurtoazni niz reči o vrednostima domaćina, pomoćnik šefa stručnog štaba Spasoje Jelačić nastavio je jasnom željom pretvorenom u nameru. I članova struke i sami fudbalera, koji pojačanim intenzitetom treninga u hodu ispravljaju što se ispraviti mora u igri, čiji je učinak do sada sveden na samo 4 gola u 7 utakmica. Vojvodina je takav klub koji u svakoj narednoj utakmici ide na pobedu i mi to želimo da uradimo i u utakmici koja je pred nama. Još u susretu sa Partizanom navijači Vojvodine lansirali su novi slogan u kome je sadržana sva energija njihove želje za jakom Vojvodinom. Pred nova iskušenja trag je moguće prepoznati na novosadskim ulicama. Dođoh, videh, pobedih. Prvi ispit je na gostovanju, u nedelju u Užicu. Nakon veoma lošeg starta i 4 vezana poraza, ekipa Spartak Zlatibor vode u poslednja 3 kola Jelene Super lige. Od kada je stručni štab preuzeo Petar Kurčubić, teren nije napustila pognute glave. 2 remija i 1 pobeda pomerila su subotičku ekipu sa dna tabele. Iako plavo-beli golovi ponove dobru partiju i duelu sa Crvenom zvezdom, sa pravom se mogu nadati novim bodovima. Respekt ipak postoji. Nadam se ipak da će sav naš respekt i poštovanje prema Crvenoj zvezdi trajati samo do prvog zvižduka sudije i da će onda to biti jedna potpuno otvorena utakmica u kojoj će Spartak sigurno želeti da uradi 2 stvari. Prva je da nastavi kontinuitet dobrih igara, da ponovo igra dobro, da igra agresivno i ofanzivno, a drugo je da u tako jednoj igri traži pozitivan rezultat za sebe. Mnogo naših košarkaša večeras u Atini na manifestaciji Srbije u grčkom sportu. A sutra, Laura, očekuje nas vaterpolo Liga šampiona, utakmica Vojvodina-Barceloneta, 19 časova, prenos na našem prvom programu. Hvala ti, Vlado, na sportskim informacijama. Prelazimo na vreme. Sutra sunčano i toplo. Nedeljno veče donosi nam zahlađenje.
Toplo vreme za ovo doba godine prognoza je i za sutra. Ipak ujutru će biti sveže, ponegde maglovito. Tokom dana pretežno sunčano uz temperaturu od 24 do 29 stepeni. Vetar slab južni i jugoistočni, u Banatu umeren. I u Vojvodini sveže jutro od 8 do 12 stepeni, zamenit će topao i sunčan dan. Najviša dnevna temperatura od 25 do 27 stepeni na jugu pokrajine. U Novom Sadu najviše 26. U nedelju i dalje toplo, oko 25 stepeni. Predveče će na severu doći do zahlađenja sa prolaznom kišom, a tokom noći u celoj zemlji. Pa će u ponedeljak biti hladnije sa jutarnjom kišom. U utorak i sredu jutra hladna, a dnevna temperatura u porastu. Podsjetimo se još jednom vesti dana. U Novoj Crnji je uhapšeni predsjednik opštine i još 5 osoba zbog davanja i primanja mita. Na današnji dan pre 12 godina srušen režim Slobodana Miloševića. Danas je u Beogradu u 81. godini preminuo Vojin Dimitrijević. Pre tačno 50 godina Beatlesi objavili svoj prvi singl Love Me Do. I sutra će nakon prohladnog jutra dnevna temperatura biti iznad proseka. I pre nego što vas pozdravimo za večeras, pogledajte jednu svojevrsnu zanimljivost. Jedan vlasnik košnica sa severoistoka Francuske iznenadio se nesvakidašnjom bojom tek proizvedenog meda. Umesto zlatno-žute, slatki proizvod dobio je plavičastu i zelenu boju, a i ukus je bio drugačiji. Prema mišljenju Alena Fraja, koji je predsjednik mesnog udruženja odgajivača pčela u Ribovilu, za sve je kriva zagađena životna sredina, a odgovorna bi u ovom slučaju mogla da bude obližnja farma biogasa. Tom vešću završavamo večerašnji Vojvođanski dnevnik. Ostanite sa nama. U nastavku programa sledi 5 novih priča koje je za vas spremio Bora Otić. Ostanite uz Radio Televiziju Vojvodine. Prijetno večer.